Uzmite i vi kameru, ljudi. Ne može svak biti youtuber. Moraš biti obraz. Ajde, napravite. Napravi. Ko je ošao snimio čovjeka za dan? Jesam onog ispod mosta za 2 dana riješio njegov problem? Uz Emir Isak. Jesmo od ovog čovjeka gore 10 metara drva, jeste sve vidjeli? Sve crno na bijelo. I opet glumite. Morate, znaš kome morate glumiti? U svojoj kući morate biti šef. Alhamdja radi čisto i čistog obraza. Izudina neće kili. Ja ne dam Izudini ništa rad. Sam blokira, skida iz kanala slaba. Kogo se napiši. Dosta Izudina, gospođo. Kad je Izudina nosala drva, smijala ste se. Kad smo krčili Srećku Stipović gore s motorkom. Pogledaj malo, majmune. Da zguli. Mrš. Mrš. Iz lajva. Samo iskidaj.